Bok ljudi, dobrodošli u još jedan unboxing. Dobrodošli, kao što rekoh, u još jedan unboxing, seriju filmića u kojima pokušavamo stvari koje smo otpakirali vratiti natrag u kutiju. Identična priča je ko s onim uputcima za lijekove. Jedanput kad to otvoriš, brate mili, nema šanse da to vratiš natrag. Znači nema šanse, jer ne znaš kako se presavija. Odjedanput se papir presavija u 15. dimenziju i na kraju uvijek zatvoriš onak da je kutija napupčena. Tako da, nemoguće je. Ono što ćemo danas probati zapakirati natrag u kutiju je ova tu nevjerojatna Sfera Pro od Arocija. To vam je, kao što tu piše, USB mikrofon i ko da to nije bilo dovoljno, to je isto tako mikrofon USB. Znači kuš ide, može biti mikrofon USB i USB mikrofon. Evo, kažu mi iz režije da je to mikrofon za gejmanje i za streamanje. U slučaju da tijekom gejmanja ili streamanja želite pohvaliti svoje suigrače ili im dati kompliment koji trenutačno ne možemo izgovoriti, da ovaj filmić gledaju i djeca također, upravo ovaj mikrofon će vam omogućiti da te svoje emocije izrazite na full kvalitetan audio način. Kažu da se dobar glas daleko čuje. U Sferu Pro od Arocija baš će se glas čuti toliko daleko, znači od Dubrave do Malešnice. Toliko daleko će se čuti. Po čemu je Arocijeva Sfera toliko kvalitetna? Možeš ovo raditi. Pazi, ovo tu je bolje od tvog kuka, mama. Ja ne mogu vjerovati. Wow. Uz to, ova Sfera od Arocija nije obična sfera, nego je Pro. A to dovoljno govori. Uz Sferu Pro dolazi i ovo full super postolje. Ako si Sandra Perković, možeš to zafitiriti koliko god daleko želiš. Dolazi kabel s kojim to spajamo naravno na računalo ili na Mac ili na konzolu. Sfera Pro će omogućiti da se tvoj glas stvarno kvalitetno čuje. Ako ne vjeruješ, evo jedan primjer. Znači ovo je pokušaj bez mikrofona. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Sad kad smo si riješili primjera, ajmo probati sve ovo zapakirati natrag u kutiju. Znači moram priznati, to je bilo poprilično jednostavno. Ovo je bilo teže nego što sam očekivao. Kabel je već u foliji, imamo upute. Znači, ok, ajmo. Znači, ko bi rekao... Ko bi rekao da smo uspjeli zapakirati Arocijevu Sferu Pro, USB mikrofon USB, izgleda ko nova. Zahvaljujući Linksu, koji mi pruža mogućnost da ovakvu informatičku i ostalu gamersku opremu otpakiram i zapakiram natrag u kutiju, imam priliku pokloniti nekome od vas upravo ovu tu, Arocijevu Sferu Pro. Sve što trebate napraviti da bi osvojili Arocijevu Sferu Pro je na Facebooku, u komentarima, želim čuti priču koja je vezana za nekakvo gejmanje. Znači za nešto što ste vi rekli prijatelju ili što se vama reklo tijekom gejmanja ili streamanja. Hoću da bude duhovito. Hoću pročitati vaš komentar i nasmijati se. Komentar na koji se najviše nasmijem osvaja Sferu Pro od Arocija. I dok ste mi još ovdje, htio bih vas pozvati 13.4. na Happy Day Linksa u Rijeku. Upravo tako. Čekaju vas najbolji popusti na informatičku opremu, laptope, PlayStatione. Neću vam sve detalje otkriti, zaista želim da se 13.4. vidimo u poslovnici Linksa u Rijeci. Kao privremeni šef Linksa zatražio sam da u 12 sati bude turnir u Mortal Kombatu na PlayStationu 4. Misliš da dobro igraš Mortal Kombat? Cool, dođi, pokaži mi i možda osvojiš fakat vrijednu nagradu. To je to od informacija koje trebaš znati. Vidimo se 13.4. Links, Rijeka, Happy Day. Ćao!